पाउसे युम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी मिखल की एग्जिट पोल फोंगनखरे मणिपुर की ओइना बीजेपी ने सीट 39 कुंथ्रागनी पान फाव फांगदुना अमुगना लाइंगाक सेंगबने लाइबाक असगी स्टेट मंगा द फांगथोकिबा स्टेट असेंबली इलेक्शन का मरी लेना तोंगा तोंगनबा नेशनल मीडिया संग मखोय मखोय की मिखल की एग्जिट पोल फोंगनखरे जी न्यूज न पीबा एग्जिट पोल की मतुंगिना मिखल असिदा बीजेपी ने सीट 39 पान फाव फांगदुना मणिपुर अमुगना पार्टी असगी लाइंगाक लेगनी हाइपोटक्रे एग्जिट पोल असगी मतुंगिना कांग्रेस की अलायंस न सीट 39 फाव फंगनी हाइना पीरे न्यूज 18 पीबा एग्जिट पोल की मतुंगिना बीजेपी ना सीट 39 फाव फंगनी हाइना पीरे अमदी कांग्रेस की अलायंस न सीट 39 फाव फंगनी पीरे इंडियन न्यूज गिव रेडी की मतुंगिना बीजेपी ने सीट 19 फाव फंगनी हाइरे कांग्रेस की अलायंस न सीट 13 फाव फंगनी हाइरे पीमा की एग्जिट पोल की मतुंगिना बीजेपी ने सीट 30 की मनुंग 19 फाव फंगनी हाइना पीरे कांग्रेस अनिसुब ख्वाइदगी माइफाक पार्टी अमा ओइना सीट 13 फाव फंगनी हाइना उल्ले एनपीपी अमदी एनपीएफ ना कांग्रेस की मथंग लैदुना मथंग सीट 13 फाव फंगनी हाइना पीरे पनबजाबदी इलेक्शन कमीशन ना मार्च 3 फाव स्टेट मंगा की मिखल की एग्जिट पोल अमदा फोंगदनब अथिंग थमलखिबने अतोप पाउ अमदना यूक्रेन द मेडिकल तमलुब महिरोय अहुम लान मरम ओइदुना ngasi इम्फाल दा थोरखरे यूनियन मिनिस्टर रंजन ओखरे मखाताना इंडिया द महि तमनना बहोनगनी आरके रंजन यूक्रेन द मेडिकल तमदुना लेरुब मणिपुर की महिरोय अहुम ngasi इम्फाल की बेर्टिगेन रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट द थुंगलखरे यूक्रेन द हलगलब महिरोय अहुम अदुदी उरिफोक दगी लंबिसना कक्वा दगी ताखेलंबम पॉम्सेस अमदे सिंगजमै थोकसोम लेखाय दगी नोमाइथम निकिताने महिरोइसिंग असिबु एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनिट मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर आरके रंजन एयरपोर्ट हरौ तरबना ओगलदुना हाई यूक्रेन द लेरिबा इंडिया की महिरोइसिंग यामना वारे लान मरम ओइदुना इसिंग फंगदबा यावरे यूक्रेन द यूनिवर्सिटी लान मरम ओइदुना थिंचिन खरबनिना यमथंगदबा लेबाकता तमननबा थौरांग तौरे नत्रगना इंडिया द मखोय तमननबा होनगनी लोइनना मखाताना इंडिया द महि तमननबा हाना लेरंबा सीट मसिंग द गेंगदनगनी इंटर्न तौरंबसिंगजु कंडीशन अमता यावतना तौहलगनी यूक्रेन द इंडिया मसा 13 चतुर्लोम लेरंबदगी 13 हेना पुथोरखरे मखादना वाथौरिबसिंग लौथोकलगनी आइगे माइरोइसिंग अदुना फोंदोरकपदा यूक्रेन द लाइब्रेरी तमथिरबा सकलोनसिंग अदुदगी इरमद मणिपुर द यौरकपदा नुंगाइबा पोगे यूक्रेन द लेरिबा ओजासिंग लाइरिक ताकपि तमबिबदा यामना फै खन्ना लैबने अइखोय मतम खरादि यामना नुंगाइना लैरमी अदुबो लान मरम ओइदना अइखोय बंकर मनुंगदा लोटपा यावगे लान की साइलेंट खोलफ मतमदा बंगर मनुंगदा अमक सेंसिली खोंगबु लेफरगा हॉस्टल अमुक काखले चाबा थकपा खंगदना यामना वाना लेनबगा लोइना युमदा लेहौरिबा इमा इफा उबा फंगलरोइद्रा आइबा फावबा खनखे अइखोना लेखिबा मफम अदुदा यूक्रेन की ख्वाइदगी सावबा सिटी ओइबगा लोइना न्यूक्लियर प्लांट लैबा मफमने अइखोना लेरिबा मफम अदुदे काहेना थुवाइद्रि आइगे इमुंग मनुंगना फोंदोरकपदा अमुक उगनी खलुद्रबा इसासिंगना टेक तकाइदना मफम असि यौरकपासि नुंगाइबा पोगे हरौबना अइखोय कपनिंगबा नुंगाइबा पोगे आइगे क्वामना जाउना हिदाक मना की पोलम सिंग पुसिलकपदा अथेंगबा थमले एजेंट सिंग संगजरकदबनी NRFM मणिपुर की मपानदगी हिदाक मना अमदि क्वामना की पोलम सिंग असि पुसिलकपदा खुदकदगी अथेंगबा थमले आयना थिंग्रबा नेशनल रेवोल्यूशन फ्रंट मणिपुर NRFM की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी सनाजबो मितैना थादोरकपा जेरोल अमदा फोंदोरकले जेरोलसन हाई पोलम सिंग असि हौजिक मथक अमसुंग मखागी लंबिदा मणिपुर यौरकली अमदि मखोयगी एजेंसिंग सीब नाब कीदना लैजबी थादना कोक धादरे मासे खुनायसगी अफबनदे पोलमसिंग असि पुचलकपदा NRFM ना अथिंग थंबने लमदमसगी हक्सिल अमदि सेटमेंट लोन द लेप लेतना असोब साइथिंग पीरबा कानबगी मोट मांगबगी कोमद चोंथरिबा खुनाइबो कन्नदब पंबै अमु ओइरि खंदुना NRFM ना खोंथांग असि लौखलपने मासिदा सगैगी मैतान असि बखराना मसागी द खंदुना चैरम द थोंग साबिगनो खुनायसगी ओइरिबा सक्तम खंगना खोंथांग बियु हौजिक लमदमसिदा चनबी ओइरगलिबा इनखलकलिबन हारोलदी थमखिसि जुम पुरबी कियाना हौजिकी सेंजा लैत्रबसु क्वागिदी सोइबा यादे हिदाक मनागिदी सोइबा यादे हाइबसि अइखोय की कोकता लैबा हाइबसि असुकी मदक लुखरबा लैना अमने माखतारकपा अतोप पाउ अमदना PMRM की सर्वे रिपोर्ट की मतुंग इन बीजेपी की बेरियंदा थाजबा थंबा भोटना मसिंग हेनके चीफ मिनिस्टर N Biren लुचिंबा लेंगाक असिकी मखादा मतम कुइना फंगलुद्रबा तंगदु लेताबा पुंसी मरेल अमा फंगबा ngamba नुवाय याइफाबा पुंसी मरेल अमा उबा फंगनी हाबेगी वखलोंदा बीजेपी की N Biren थाजबा थंबा भोटरना हेन मसिंग जाम्बा हेनकी एंड पीपल्स मूवमेंट फॉर रिसर्च इन मणिपुर PMRM की चेरोल हमना आइरे
Cherol asinai tha ahum changna pangthokiba survey report ki matungina environ singda thajaba thamkiba voter masing samri kunga mapan oiduna chada kunthraga mapan yauke. O ibobida thajaba thamkiba voter na chahum supna nifan oiduna chada kunga nifan. Waijoy Kumar Singh da miyoi marfu drama pan oiduna chada mafan. Enloken da thajaba thamkiba miyoi yankai ga taruk oiduna chada manga dasmik mafan. TS Biswachit thajaba thamkiba voter nifuga taret oiduna chada mari dasmik ani taret. TS Radhe Semna board kunthraga nifan pangtuna chada ahum dasmik mari manga ke Govinda Singh na voter kunmapan oiduna. Sada ani dasmik taruk mari amasung atena voter marfu drama mari oiduna chada nipan dasmik manga oike. Mars daragi matung da lakadur balengak aduda yen biren ba amuk hana Manipur gi Chief Minister ohen ba pamke. Apun ba voter lising ambakas chamagi manung da samri kun ka pan ma for survey tawduna khwaidagi madik java thajba jaba lojing ba oike aire. Data asi fezani thokna pangthoki ba taragani thoichuba Manipur Legislative Assembly election kamari Laidana People's Movement for Resurgent Manipur PMRM na yam maru oiva survey tawke. Report asi iram da masigi Manipur gi afaba tunglam chat amagi dama pangthokiba statistical oiva data ni aire. PMR im le yalhombi kanadava aikoi masal mating pangnatur jakutba kunai ama purak pangamna bagi pandamda kanana Manipur gi minister oigani lakadur be sahi manga asida awanba ahong purak pangamgani an sarve tauke. Harva sarve atu da tampak ta leiva assembly constituency manga haibade haingang thongju thawal urivok hairok nambol amadi Bisnupur da leiva voter sing sarwihan kide. Criteria tarit khaidokuna khankiba miyamgi khwaidagi apamba Chief Minister ki damak Environ Singh, TS Biswajit Singh, O Ibobi Singh, Waijoy Kumar Singh, TS Radhe Syam Singh, Enloken Singh amadi ke Govindas na Singhba losingba kyagi ming voter sing ta pukat ki aire. PMRM na randomly selected tawba voter lising amba samadagi tawba report ki matungina Manipur bo nungsiba sing tamna yaba hauruklivan ha sing ki role model senior citizen ki khanba kana leijadaba singki thabak tawgadaba Manipur ki integrity amade unity purakpa ngamgadaba parameter kya da jumpam oikiba survey ni aike. Sahi manga mamangda pankiba Congress ki lengak amade BJP na lochingba sungchin da lengak adigi governance po changdamnabada voter kharadi Congress ki lochingba o Ibobi Singh po amukana CM oining bagi apam pangdora ki aire. Pungni fani pan ki Thawal district general strike kaukre. JSC against the brutal killing of Laima Pupam Amuba Elias Aruna Manipur Lengak Thamkiba Wakasing Tabuk in October. On Turk Davada Pen the Bafang to the JSC Asinangasi Ahing Noya Degita Asigi Sajat Mapange. Ahing Noya for Pungni Fuganipan Tawan district upon Bajana Israel Kaukre. Ngasi Wangjing Hodamba Maningka the Labor Pioneer Club Kilampak the Pangto Papa Wimi from Amada JSC co convener Texam Romekantana High Tha asigi marigi ahingdong yaida tamthina miyobagi minungsi yauduna nomaina kaptuna hatpi kraba amubagi mihat asida senariva Rajena masung Rakesh ariba mapa masa ani fangasi fawa Manipur lengana fabidaba asi pende JSC talifa waka sing tabak oina ontorak taba asida pendaba fongtok tunagasi ahingdong yaidagi hauraga tha asigi sajat mapangi ahingdong ya fawa pungdi fugani pan kita Thawal district apunba jare isai kaure anayek athu akai lighting oiba tawdok sing amadi ipauga mari leinaba miyoi singde I think but as the Komtokani Ire. Russian diplomacy Natragana military give Fampai Ukraine the Tamliva Pandam Panganaba Poram Yale Putin. Russia give President Vladimir Putin, French President Emmanuel Macron Glunda Pung Amagamin from Zatakiva, Volkol Amada Moscow diplomacy Natragana military Pambai Kutang the Ukraine the Tamliva, Pandamatu Panganaba Poram Yale and Vladimir Putin of Hongdogre. Mana Russia Ukraine about international atomic energy IAEA ki marakta nuclear France ki safety ki damak kananava trilateral meeting ama third country ama dana tagana teleconference on the pangthokna ba hagdora kiba wafum sutaram okay Putin nama ka famana fa France ki Emmanuel Macron ka loina na satagiba kol adugi manung chana yamna kanaraba pibam ama oina Moscow na Ukraine ki nuclear France sing da khutana na bhona de asigama facility sing asigi safety ki damak trilateral talks thana ba semsari aidona IAEA amadi Ukraine ki mihut singal loina na bifam pangthokna ba hagdora kiva wafam atu taram na uladuna hariba mifam atu video link na takana third country amada pangthokpa yai haina pangthokibani hauju jumthang nari valebak ta chathariba military invasion asida Russia ki armed forces na Zaporozhye amadi Chernobyl nuclear power station se kudum chanjan khrabani France president na phongdokibada Putin amadi Macron ki marakta sathakiba kol adu Marwina Ukraine ki nuclear France sing da marwiba miyang thamdona sathakibani haire Nagala marom da Daniel Medvedev na mahaki Instagram profile dagi Russia ki firal lauthokre
Russian amadi Belarusian tennis stars International Tennis Federation gi ITF gi atingba mayuk nakraba matungda tennis masana gi world number 1 Daniil Medvedev na mahak masagi Instagram profile lagi Russia gi viral lauthokre. Mano Russia gi tricolor adu mahak Instagram dagi lauthokre aiba khanglaba matungda social media da users sing of action sandorake. Flag adu ahan badadi mahak ki district san gi makada pro tennis player amboina uwa fangki bane. Star asigi Twitter account da irai namit ki namit jumpa matung fawa Russia ki angova higo kamati angang masu adu uba fangki. Medvedev na Ukraine da thoklipa conflict asigi mari lenana ITF na seul asigi angan basaruk da Russia amade Belarus bo ating matamgraba matung da haujikte tangai fadram haki maribaki maming abade viral yaudana competition sing charuk yaba daragane Russian amade Belarus ki tennis federation sing makata ba warula mathokri fawa suspend tawdun lebak ani asigi team sing sahi asda pangtho katurba Davis Cup amade Village King Cup da saruk yaba fanglaroi aroi bada content sing asigi maruk pau khara asiba pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amati Facebook page asidagi yangbiriba punamu pathaga chari channel asina tomda kanarabadi subscribe tobi tribesna subscribe tobi rumloinana like and share tobu chukawbi gna punamu po amakana thaga chari